nyuma yuko uwitwa Zelensky ubwo yaherukaga muri White House uwitwa President Donald Trump yavuze ati nta n'isoni nta n'urusoni na gato uba ufite kwinjira muri White House n'ubwo bupira bwawe nta kote. Ubu ngubu ubwenge bwawe buratekereza neza, aho Zelensky yaciwe amazi ku buryo bukomeye. Kuri ubu ngubu yavuze ati databuje ikote ndaryambaye, noneho mbabarira rwose nze tuganire. Yongera kwakirwa muri White House aho ngaho nubwo byaje kuba ayubusa. Ese byaje kuba ayubusa gute? Ndaza kukubwira impamvu byaje kuba ayubusa. Muri iki kiganiro rero witwa Zelensky yagiranye na Donald Trump, uwitwa Zelensky yiteguye kuganira n'Uburusiya nyuma y'igihe kinini. Uwitwa Zelensky akomeza kufunga umutwe, ariko bagiye kubwira ati akaruta kandi karakamira muri iyi si. Arigiye biba ngombwa kushyira amavi hasi ukavuga ati nyakubahwa ibintu birakomeye, bitaba ibyo ngibyo bakakubita za roketi ukahungabana. Hanyuma kandi muri iyi nama abayobozi b'Uburayi batunguranye ku buryo bukomeye, baraza nabo bagira ibyo bavuga aho ngaho. Ni inama mu by'ukuri uwitwa Donald Trump ubona ko yari yiteguye neza cyane, kandi abanyaburaya biteguye kumwumva uko byagenda kose ku kibi n'ikiza. Abantu bakibaza ati se Donald Trump n'uwitwa Vladimir Putin baraza kuba koko ibintu biyemeje babigeraho, cyane yuko Zelensky yemeye gushyira agapira hasi, hanyuma n'abanyaburaya nabo bacishwa bugufi. Byagenze bite rero? Munyemerere tujyane mu cyumba cya White House aho witwa Zelensky yahuraga na Trump, turebe baganiye ibiki, bageze kuki, hanyuma turebe uko byari byifashe. Rero ni nyuma y'ibiganiro by'amateka Donald Trump yagiranye na President Vladimir Putin, uyu akaba ari perezida w'Uburusiya. Ibi byabaye ku wa gatanu muri Alaska. Kuri uyu wa mbere rero hari hategerejwe ibindi biganiro bigomba kuganira n'uwitwa Zelensky. Uyu akaba ari perezida wa Ukraine. Byose rero bifite intego yo gushakira umuti intambara imaze imyaka 3 n'igice ihanganishije Uburusiya ndetse na Ukraine. Nubwo rero ahanini byari ibiganiro bya Trump na Zelensky, bamwe mu bayobozi b'ibihugu n'imiryango by'Iburayi batunguranye bagaragaza ko bagomba guherekeza Zelensky muri ibyo biganiro. Ahanini rero bitewe nuko Trump nyuma yo guhura na Putin yabaye nk'uhindura imvugo, agaragaza ko ashyigikiye ko haba amasezerano y'amahoro arambyeho aho gusinya agahenge k'igihe gito, ndetse avuga ko Ukraine ikwiye kwikuramo ibyo kujya muri NATO. Zelensky rero yageze muri White House agaradiwe n'abayobozi batandukanye b'Iburayi, barimo Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa, harimo Keir Starmer uyu ni minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, harimo kandi Meleze uyu nguyu akaba ari kansela w'Ubudage, kandi harimo Giorgia Meloni uyu ni minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, harimo kandi Mark Rutte umunyamabanga mukuru wa NATO na perezida wa Finland Alexander Stubb. Uyu ngibi rero ni mu gihe ubwo yaherukaga muri White House Zelensky atari yambaye ikote cyangwa se costume, benshi bakabinenga. Rero kuri inshuro yaserutse yambaye ikote rifite amabara yijimye n'ishati y'umukara. Rero hafi ya White House hari hamanitse icyapa cyanditseho ngo wambare ikote. Muvandimwe Trump rero nawe mu kumwakira yabanje kumushimira ati urasa neza muri iryo kote. Rero bitandukanye nuko byari bimeze mu biganiro byabahuje ubushize aba bombi, aho muri Gashyantare 2025 ubwo Zelensky yandagajwe bikomeye na Donald Trump ndetse Vice President J.D. Vance. Uyu munsi wabonaga ko biri mu mwuka mwiza ndetse n'ubwubahana. Trump rero na Zelensky baganiraga nk'inshuti ndetse banyuzamo bagaseka bakanatebya hamwe. Hanyuma rero mu ijambo rifungura ibiganiro Trump yavuze ko ari iby'agaciro kuba yakiriye Zelensky, ndetse avuga ko inama y'uyu munsi ari ingenzi. Avuga ko yizeye ko hari imyanzuro ifatika izakuyivamo. Zelensky rero yashimiye Trump kubwo kumwakira muri iyi nama, anamushimira imbaraga akomeje gushyira mu gushaka inzira zo kurangiza intambara hagati y'igihugu cye n'Uburusiya. Hanyuma
hanyuma Zelensky kandi yanahaye Donald Trump ibaruwa umugore we yandikiye Melania Trump amushimira ubutumwa bw'amahoro yandikiye Putin avuga ku bana bo muri Ukraine byavuze ko bashimuswe n'Uburusiya muri ibi bihe by'intambara ihanganishije ibihugu byombi. Rero ikiganiro n'abanyamakuru cyabanjirije ibiganiro byahuje aba bombi n'ibibahuza n'abayobozi b'i Burayi bamuherekeje cyavugiwemo ingingo nyinshi, aho Zelensky yagaragaje ko ashaka kwizezwa umutekano mbere y'uko agira amasezerano yemeranya n'Uburusiya yo kurangiza intambara. Nubwo Trump ateruye niba Ukraine izahabwa ingabo za Amerika zo kuyibera amaso mu gihe intambara yaba irangiye, yavuze ko hazabaho umutekano umeze nk'uwa NATO, ariko avuga ko biri kugarukwaho mu nama y'abayobozi b'i Burayi. Hanyuma rero Trump yavuze ko ibihugu by'i Burayi ari byo bikwiye gufata iya mbere muri uwo mutekano wa Ukraine kuko ari Uburayi, ariko tuzabafasha natwe. Rero muri iki kiganiro Trump yirinze kuvuga niba Uburusiya buzahura n'ingaruka zikomeye mu gihe butaba buhagaritse intambara nk'uko yari yabigarutseho mu cyumweru gishize. Trump kandi yavuze ko nyuma y'inama imuhuza na Zelensky n'abayobozi b'i Burayi bamuherekeje ari buhamagare Putin kuri telefone nk'uko babyemeranyijwe kuwa gatanu kugira ngo baharebwe ikigiye gukorwa. Ati navuganye na Perezida Putin twemeranya ko tuza kuganira ikiganiro kuri telefone nyuma y'iyi nama tukareba ibyo tuza kuba dukurikiza. Ikindi rero cyatunguranye muri iki kiganiro ni itangazamakuru. Perezida wa Ukraine yavuze ko mu gihugu cye hataba amatora bari mu ntambara. Trump mu gutebya yabaye nk'uwibaza ati ni ukuvuga ko mu ntambara mudashobora gukora amatora kweri? Trump rero yakomeje agira ati hashize imyaka 3 n'igice ubwo natwe hagize uwo tuba tutarebana neza bivuze ko nta matora. Ati yewe, ati ibyo ni byiza. Zelensky rero kandi yavuze ko yiteguye kujyana ibiganiro by'inyabutatu n'Uburusiya na Amerika. Ibyo Trump yavuze ko bishoboka mu gihe iyi nama y'uyu munsi yagenda neza. Yagize ati twiteguye ibiganiro by'inyabutatu. Hanyuma rero Zelensky yashimangiye ko ibintu byose bishingiye ku kuba yakwizezwa umutekano w'igihugu cye mu gihe kiri imbere. Ati harimo iby'uburyo bubiri: intwaro, ingabo n'imyitozo ndetse n'ibijyanye n'ubutasi. Icya kabiri bizashingira ku bihugu bikomeye nka Amerika n'ibindi bihugu by'inshuti zacu. Nyuma y'iki kiganiro n'itangazamakuru rero Trump yagiranye na Zelensky ikiganiro mu muhezo mbere y'uko bahura n'abayobozi b'i Burayi bari baherekeje Zelensky kugira ngo hashakwe umuti w'iyi ntambara imaze imyaka igera kuri 3 n'igice. Ngayo nguko rero aho ngaho ni hariya mu nama y'ibyo baganiriye. Ariko n'ubundi abayobozi b'i Burayi uburyo batunguranyemo nabyo reka nze mbikubwire. Nyuma y'inama yahuje Trump na Putin yabereye Alaska kuwa gatanu, Trump yaciye amarenga ko kuri ashyigikiye ko habaho amasezerano y'amahoro yo guhagarika intambara kuruta agahenge k'igihe gito, kandi agaragaza ko afungukiye kuba yakwemera ko Uburusiya bwagumana uduce bwigaruriye kugira ngo amahoro ahinde. Muri iyi nama ya Trump rero na Zelensky yahurije bamwe mu bayobozi b'i Burayi mu buryo butari buteganyijwe. Bategerejwe gushishikariza Trump ko Amerika yizeza Ukraine umutekano mu buryo bweruye ku buryo Uburusiya butazongera gukora ibikorwa by'ubushotoranyi. Kuba Amerika iterura ku byo kwizeza Ukraine umutekano biteye impungenge abanyaburayi kuko bumva ko kwizeza umutekano w'ahazaza Ukraine bikwiye gukorwa n'urwego rwa Amerika rufite ububasha. Hari kandi impungenge mu banyaburayi ko Amerika ishobora gutsimbarara ku cyemezo cy'uko Ukraine hari ubutaka bwayo bwigaruwe n'Uburusiya, ibintu abanyaburayi batumva kuko barwanya ko ibihugu by'ibinyembaraga byajya byigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu. Hanyuma rero abo n'abanyaburayi nabo bari bamanutse bariye karungu baje kumvisha Donald Trump ko atagomba gushyigikira Uburusiya ko bwagumana ubutaka bwa Ukraine. Ikindi kandi bashaka ko Uburusiya cyangwa se Leta z'Ubumwe za Amerika zizeza umutekano wuzuye Ukraine, ntibibe ibyo kuvugirwa mu magambo gusa, ahubwo bikaba ari ibintu biri official cyangwa se ibintu byemejwe mu buryo cyangwa ubundi. Ngaho nguko rero akaruta kandi karakamira nkuko natanye babwira uwitwa Zelensky yageze Ikote ari kubitama kandi yararaye katazegera yambara ikote kugeza igihe intambara izashira mu gihugu cye. Ariko buriya icyo umutima ushaka amata aguranwa
kunywa itabi. Uwo nguwo rero ni inama yahuje nyakubahwa Donald Trump, umwe mu bagabo ku isi bakomeye, hanyuma ni inama kandi yahuje Zelensky, umwe mu bagabo bafite igihugu cyamaze kuba amatungo kandi cyarahoze ari igihugu cyahagazeho. Ubu ngubu umuntu akibaza ati bizarangira bita? Ese uyu nguyu abareberera politiki hafi bavuga yuko uwitwa Donald Trump ashaka gusiga izina rikomeye kuri manda yiwe, kari bushobora kuba warahagaritse intambara ya Ukraine n'Uburusiya, cyane ko iyo ngiyo bari turufu nziza muri politiki. Ese bizarangira bite? Bizagenda bite? Ndahangaha inkuru nzayiguhereza uko yose zagenda igenda, nawe cyo ngusaba no kuzampereza umwanya no kunteza amatwi, ubundi tukikorera ibi bintu nta mutima mubi. Reka mbashimire cyane abantu mwabanye nanjye guhera dutangiye tweza kano kwa Imana baho umugisha. Ngewe nitwa Thierry, hanyuma twe twitwa OD7, hanyuma kora subscribe kugira tujye tubana 5 kuri 5. Peace and love, ciao ciao.